Uyabona njengoba ngenza le video le ngikwatile ngithukuthele angijabule nakancane. Wena mama uyazazi wena mama engikhuluma nawe. Wena ophendule indlu yakho ibrothel. Wena ophendule indlu yakho la abantwana bakho belalwa khona amadoda. Ungizwa kahle. Wena odayisa ngeingane zakho zamantombazane. Lalela ke. Angeke ngize nguhloniphe sebeyomane babhale bathi angihloniphi kulungile angithi nawe uzihloniphi angeke ngize ngihloniphe. Lalela ke mama, labantwana laba obasebenzisayo ukuthi wena bakwenzele imali ubize amadoda azolala nabantwana bakho la endlini kwakho wena. Ngicela ukukubuza umbuzo o straight ungithuke mawungithuka. Wena le biscuit labantwana olisebenzisayo ukuthi wenze ngale imali awunalo yini elakhe ibiscuit? Why ungasebenzisi elakho ibiscuit ukuthi uzenzele imali ngoba nawe unalo? Iyekeni lento eniyenzayo bomama i-wrong. Kubhlungu kabi ukuthi umntwana azolaliswa nomuntu omdala engavumelananga naye ngenxa yokuthi wena umama oselfish awufuni ukusebenza. Abanye bomama bayazama bayenza ama-washing la ngaphandle, benza ama-ironing, benza zonke lezi zinto lezi, bayatshala, bayadayisa, bathengisa la estradini, benzela izingane zabo. Wena uthatha izingane zabo uphendula umuzi wakho uwenza i-gent house. Uwenza indawo yabo mahosha, uhoshisa ngezingane zakho oyizalayo, hayi nezangaphandle. Ake uziphe ubuntu ukube ube umama. Nawe unali ibiscuit, thatha ibiscuit lakho nawe udayise ngalo. Kahle kahle ukumele ngabe udayisa ngebiscuit lakho uthola imali wondle lezingane, ufundise lezingane lezi mawungafuni ukufuna umsebenzi usebenze. Wena uthatha izingane usebenzisa amabiscuit weingane ukuthi wena ube nemali. Mawuqeda uyayihlukumeza lezingane, wenza ngazi imali, awufuni ukuzifundisa ngale mali le oyenza ngamabiscuit wazo. Hayi bomama. Hayi lento eniyenzayo hayi iyabhora ingakho ngithe mina ngeke ngize ngihloniphe. Nawe wena baba onezingane zamantombazane olanda abafana ukuthi bazolala nezingane zakho zamantombazane la kwakho babhadale wena. Lalela ke baba sikutsheleke thina edrobheni ikhona indawo yamantombazane adayisayo kodwa abhadala abantu besilisa ukuthi balala nawo. Mawufika lapha yana wena kuba ngathi umahosha. Kuba ngathi umahosha wena uyahamba mawulele nabo bayakubhadala bakhona edrobheni. Mawufuna imali yekela ukudayisa izingane zakho zamantombazane uhambe wena udayisa ngetotolozi lakho. Udayisa ngetotolozi lakho azokubhadala amantombazane lapha yana. Yekeleni lento eniyenzayo imbi iyabheda ibonisa ukungabi nesimilo. Uthi lo mntwana akakhule kanjani akakhule uqeda ubuntu balomntwana uqeda ubuntombi bakhe. Uthi lo mntwana akazihloniphe kanjani wena mawungamfundisa inhlonipho wena umzali wakhe. Hayi bazali no hayi ngishenje anginihloniphi nakancane. Mawubona ukuthi unenkinga unabantwana bamantombazane awunamali musu ukuthi bathengisa amabiscuit wabo. Thatha itotolozi lakho mawubaba uhambe edrobheni uyodayisa itotolozi bazokubhadala ukuthi wena udayisa ngetotolozi. Nawe mama uhambe futhi nawe uyodayisile ukuze nebiscuit lakho bazokubhadala ukuthi udayisa ngebiscuit ubuye uzokondla abantu bakho. Hayi ukuthi nisebenzise izingane ukuthi kube yizingane ezisebenzisa amabiscuit azo bese nalokuzana niyazondla. Hayi suka ngendlela enibole ngakhona nilala ngisho nanezingane zenu nizala. Bobaba nina nithi nina angeke umntana wakho wentombazane abreak virginity omunye umfana wasestradini ngcono abreak uwe. Kanjani umzala wena umntana wakho? Nawe mama ngokunjalo uthi umntana wakho umfana ngeke abreak amantombazane ifebe estradini ngcono ukuthi alale nawe la endlini. Sekwenze njani ngempela? Hayi noma ngathi ngiyadelela kulungile vele ngiyadelela ngifuze kithi. Hayi suka niyabheda umuntu mayebheda mina ngiyamtshela I don't care. Angina favorism mina ngisabi futhi. Hayi suka niyabheda man. Umuntu nomuntu owenza lento uyazazi. Mangabe uyayenza zikhuze uyabheda. Ubaba obhedayo, umama obhedayo, usisi obhedayo, ubhuti obhedayo, umalume obhedayo, umalumekazi obhedayo, uanti obhedayo, umamkhulu obhedayo, umamncane obhedayo, ubaba omncane obhedayo, ubaba omkhulu obhedayo, umkhulu obhedayo, ugogo obhedayo. Nonke niyabheda nenza lento engikhuluma ngayo la. Ngikwatile kamampela serious. Ngikwatila ngifuni lento le. Mina ngizela ingane zamantombazane ibhlungu kimi lento le mangiyibona yenzeka.
nayo abafana kodwa ngizela amantombazane kakhulu. Iyangikwatisa serious lento eniyenzayo. Ake nizikhuzeni. Ya noma ngathi ngiyadelela kulungile. Ngiyadelela ngifuze kithi. Ya kithi umuntu mayidelela thina siyamtshela siloku simbandaza silokuzana singene entangeni. Into uyibona ukuthi wrong uloku uyathula uthi hayi bazothi ngithanda indaba zabo. Kumele ngithande ezemfene. Kumele ngithande ezamagundwane, kumele ngithande ezane